Shalom, shalom. Ndakuramukije aho uri hose. Wewe ukurikirana Muyoboke TV kuri TikTok ndetse no kuri YouTube. Uri w'igiciro kuri twe, turagukunda kandi comment yawe, like yawe niyo ukoze share biratunyura cyane. Ndatinze rero ndagira ngo mvuge kuri video yanje yasohotse ndimo mvuga ubutumwa Igisenyi. Iyo video ikwira isi yose. Ni video ivuga ngo ndanezerewe, ntabwo muri buture, ni mutahe, turashize ko mudataha. Ndaje nisobanure, ariko hari ikintu kimwe cyantangaje. Burya abakristo maje usanga bakunda gutura. Njyewe nta kindi kintu narengamije, nukuri kw'Imana. Narabwirije ndangije kubwiriza, mvuga ubutumwa mu mbaraga nyinshi cyane, mu mbaraga z'Umwuka Wera. Numva ko umutima wanjye unezerewe. Ubundi muri Favor ukuntu doctrine zacu zubatse, gahunda zacu zubatse z'amateraniro, mbonereho n'umwanya wo kubwira abantu bataraba ba Favor ntabwo ari church. Favor ntabwo ari urusengero. Favor ntabwo ari idini. Favor ni igicaniro, ni ministry like nk'izindi ministeri zose. Ni abakristo batuye mu macaci atandukanye, abakatolike, abadive, abarokore. Iyo tuvuga abarokore n'abadive n'abarokore, ubundi ijambo kuba umurokore ni umuntu warokotse. I think iri jambo sinzi ahantu ryavuye. Ijambo umurokore ntekereza ko ni ijambo n'abadive n'abarokore n'abakatolike n'abarokore. Ntekereza ko ari abantu barokotse urupfu rwa kabiri. Urupfu rwa kabiri ni urupfu rwo kurimbuka, rwo kuja gusha kwa Shetani. Iri jambo rero numva ko abantu bose bemera Kristo Yesu, aba bantu bose bakwiriye kwitwa abarokore. Buriya n'abadive n'abarokore, n'abakatolike n'abarokore, kuko umuntu wese uriho ikimenyetso c'amaraso ya Yesu ntekereza ko ari umurokore, kuko nta rupfu, nta teka yarokotse gucirwa w'iteka. Kuko Bible iravuga ngo abamwizeye bose bakizera ijambo rye bahindutse kuba abana b'Imana. Abo bararokotse. So abadive bararokotse bizera Yesu, abadive bararokotse bizera Yesu, abakatolike bizera Yesu. Twese turabarokore rero. So Favor ministry n'aba papa, n'aba mama, n'abasore, n'inkumi z'amacaches atandukanye, z'abadive, z'abakatolike, z'abadeperi, z'aba restoration, z'abazayi n'ayandi macaci. Iyo tugize umugisha tukabona umuntu utarakizwa, biba ari akarusho. Turakubatiza mu mazi menshi. Bible iravuga ngo mubabwirize, nibemera mubabatize. So iyo tugize umugisha rero ukemera, turakubatiza. Kandi iyo tukubatije duhimbaza Imana. So Favor rero ntabwo ari church, ntabwo ari communauté, ntabwo ari eglise. Favor ni ihuriro ry'abana b'Imana bavuye mu macaces atandukanye. Ndore ko buri muntu asengera iwawe,
gusa tugahura tugakora ibitaramo twabikorera n'ahantu henshi hatandukanye. So Imana ibaheze umugisha. Rero muri bimwe muri twe dukora nka Favor, gahunda zacu z'amateraniro ya ministry ukuntu ateye, inshuro nyinshi dutura iyo tubangije kubwiriza, ariko hari n'igihe dutura tutarabwiriza, hari n'igihe tudatura bitewe na mudu uwo munsi turimo. Hari n'igihe uzaza ugasanga ntitwanaririmbye, tugatangira dusenga, tugakomeza dusenga, tugahita dutaha. So icyo Umwuka Wera duhaye nico dukora. Uwo munsi rero twari Gisenyi mu materaniro ya Favor bayo, buri wa gatatu nimugoroba tuza kugira ibihe bidasanzwe. Narimo nganira ijambo ry'Imana, narimo nganira ijambo ry'Imana, mvuga gukora kw'Imana, mvuga urukundo rw'Imana. Ndimo nganira ku mugabo bita Obadiya, I think nimba ntibeshe video, kubera ko nabwirije ibibwiriza byinshi sinibuka neza. Hariya twavuze ngo uyu munsi ndidutura ndanezerewe, muhaguruke dutahe, nukuri kw'Imana. Narimo nganira character, ibintu bine bigize umuntu witwa Obadiya. Obadiya ni umugabo ugaragara mu bitabo by'abandi, utari special, wari umuntu usanzwe w'umugabo wo hasi mu bwami bw'umugabo bita Ahabu. Then Obadiya aza guhura na challenge zariho z'umugabo bita Ahabu. Ahabu yari afite umugore witwa Yezebeli w'i Sidoni. Igihe yashatswe kwa Ahabu, umwami w'Abasiriya, not umwami w'Abasamariya. Ahabu yari umwami w'Abasamariya. Samariya yari kapitale ya Israheli. Israheli itandukanye, ico gihe yari itandukanye n'Ubuyuda. Ubuyuda ni igihe c'umwami Salomo, ingoma yicikamo, umuhungu wasigarana imiryango ibiri, umuryango wo kwa Yuda nyine n'umuryango w'Ababenyamini. Abo basigaye ari imiryango ibiri, umuryango w'Ababenyamini n'umuryango w'Abayuda, nibo basigaye bitwa Abayuda, bafite capital city yabo yitwa Jerusalem. Hanyuma indi miryango yindi isigaye yabashije gusigara n'izina ry'Abanyisiraheli, kapitale yabo iba Samariya. Hanyuma Abanyisiraheli bari bafite umwami witwa Ahabu. Ahabu rero yaje gushaka umugore witwa Yezebeli. Yezebeli mu birongoranwa yazanye imana zibigirwamana, azitoza umugabo we. Umugabo wahamagara abahanuzi, ahamagaye abahanuzi, arababwira ngo uhereye uyu munsi Imana yahindutse. Uhereye uyu munsi Imana yahindutse, muzaza muramya Bayali na Ashera. Murabizi abahanuzi barapfa, hahaguruka umugabo witwa Obadiya. Obadiya ahisha abahanuzi 50 abagaburira imyaka 3 n'amezi 6. Igihe cyose Yeriya yateje amapfa. Yeriya yari umugabo w'itishubi mu misozi y'Gereyadi. Hanyuma Yeriya ateje amapfa w'Gereyadi, ateje amapfa, baramushatse. Hanyuma muri ico gihe cyo gushaka Yeriya, Obadiya we yari yarafashe riske yo guhisha abahanuzi 100, arabagaburira. Narimo nganira umutima wa Obadiya, tuvuga ko Obadiya ari umuntu ugira ibintu bine. Number 1 ni umuntu wemera guhisha. Ndabaza ngo mu bantu muziranye hari umuntu ugira wahisha ubwambure bwawe? Icya kabiri, Obadiya yagaburiye abahanuzi imyaka 3 n'amezi 6. Ntiyabarambirwa. Mu nshuti zawe ugize challenge zituma ibibazo bitakuvaho, ufite inshuti
zakwihanganira. Icya gatatu, Obadiya yafashe risiki. Mu nshuti zawe ugira umuntu wafata risiki. Icya kane, Obadiya yarakenye kugeza ubwo yafashe ideni. Ayo makuru yari asanzwe. Turagenda tugera ukuntu Obadiya yapfuye. Obadiya amaze gupfa, Yeriya yaje guhura na Ahabu, umuriro uramanuka utwika ibicaniro. Ayo ni amakuru maremare. Yeriya yaje guhunga urwandiko rwa Yezebeli. Then Yezebeli yaje kwandikira Yeriya arahunga. Yeriya yabwiye Imana ahantu ngo nije muhanuzi usigaye. Imana iramubwira ngo ndacafite 7,000. Hanyuma Yeriya avaho hajaho Elisa. Elisa ari umuhanuzi. Aha nani yarapfuye? Obadiya. Wibuke Obadiya yafashe ideni. Nyiri ideni yaje rero kwishyuza. Aje kwishyuza kwa Marehemu ariwe Obadiya. Abwira umugore wa Obadiya ngo nutanyishura ndatwara abana bawe. Noneho twanezerewe no kuvuga ngo mbega umuntu wakoreye Imana izemera ko urugo rwe abapagani barwishima hejuru. Iryo jambo niryo ryanejeje ukuntu Imana yarengeye urugo rwa Obadiya. Elisa abwira muka Obadiya ngo genda utire ibintu byose abaturanyi. Umudamu aratira. Hanyuma afata amavuta imiranguzwa afite agenda asuka muri bya bintu yatiriye. Bible iravuga ngo biruzura. Ariruka. Mbere yirutse agiye kubwira Elisa agahenda. Ubwa kabiri yirutse agiye kumubwira inkuru nziza. Iyo histoire yaranezereje. Nikatsikia numva mu nda ndatogose, numva ndanezerewe. Mugira abantu ngo muhaguruke dutahe. No kubera ko dutura nyuma, inshuro nyinshi dutura nyuma y'ijambo. Ndababwira ati uyu munsi ukuntu unezerewe ntabwo turi buture. So iyo video yageze kure cyane. Bamwe babifata like, buri muntu afata ikintu, comment zitandukanye. Nagiye nsoma comment zitandukanye. Bamwe wangu iri niryo dini tuzajamo, abandi ngo uyu mupasiteri abawe, abandi ngo uyu mupasiteri ntazi ibyanditswe. Mwibuke mbabwire abantu muri kumurikira, ndi mu basore bazi Bible muri iki gihugu no hanze yacu. Bible ndayumva, ndanayizi. Ni naco gitabo cyonyine nzi. Uzanye ikindi gitabo cyananira. Narayisomye ndayumva, narayize. Bible ndayizi. Ariko haba igihe umwuka wera amanuka, haba igihe umwuka wera aza. Umuntu utagira umwuka wera, doctrine n'amahame ni ngombwa. Ariko hari igihe umwuka w'Imana yururuka, ibintu bigahinduka. Ibintu bigahinduka. So naranezerewe numva ko umwuka amanuka shingiye ku Mana yatabaye umugore wa Obadiya, imuvana w'igisuzuguriro cy'abapagani, imwishurira imyenda. Nibuka ukuntu Kristo Yesu lofarima kandi ntabwo mutura. Nibuka ukuntu Kristo Yesu nawe yatwishuriye imyenda. Hari indirimbo ivuga ngo yamishuriye imyenda, yambabariye ibyaha, yankuyeho igisebo, yankuyeho imitwaro, yamishuriye imyenda. Kristo yatwishuriye imyenda. Nilipokumbuka ya kwamba tumesamehewa, twababariwe imyenda. Ala grace y'amaraso ya Yesu. Numva ko ikirere gikinguka. Mbwira bera timuhaguruke dutahe. Muhaguruke dutahe. Ikintu cyanangaje, narababwiye ngo nimuhaguruke dutahe. Mbona ntibahagurutse, ntibabyakiriye. Abantu naje gusanga bera b'Imana
naje gusanga abera bakunda amaturo kwere, bakunda gutura. Naje gusanga abera b'Imana bakunda gutura, nimba barabisobanukiwe. Hari abantu bamaze gufata ririya jambo rivuga ngo ntukaze mu nzu y'Imana nta udafite ituro. Ni ukuri nari nezerewe pe, kandi mutumva ngo ntitwari dukeneye amafaranga. Mu by'ukuri twari dukeneye amafaranga, twari dukeneye amafaranga yo guherekeza abakozi b'Imana, yewe yo kwishura naho twakoreraga igise, twari tuyafite, nako twari tuyashaka. Ariko Umwuka Wera araza, numva muri njye, numvise umunezero narumva, numva ko nimba Imana yarakuyeho urubwa family ya Obadiya, nimba Imana yarakuyeho igitutsi famiye ya Obadiya ikamwishurira imyenda, natwe Yesu yatwishuriye imyenda. Ikintu cyanezereye, Yeresa yabwiye wa mudamu ngo genda ugurisha ayo mavuta ngo wishyure umwenda. Niyo hantu nuko video mutayishoje abakatinze bakatinga ico benda kuvuga, naravuze ngo ni mugendana amahoro y'Imana, mugendere mu bwiza bw'Imana, mugendere mu butsinzi bw'Imana, mugendere mu rukundo rw'Imana, mugendere mu neza y'Imana. Imana ibahereze kwishura amadeni, Imana ibahereze kuba abasupplier. Why navuze kuba abasupplier? Bible iravuga ngo umudamu wa Obadiya yahindutse supplier, yishuye umwenda, yatwishuriye umwenda. Imana yacu ntishobora gukora amakosa. Imana ntishobora gukora amakosa. Imana ntishobora gukora amakosa yo kukwishurira umwenda ngo hanyuma usigare mu ideni. Mungu hawezi kufanya mambo hayo. Imana ntishobora gukora ibyo ngo ikwishurire umwenda hanyuma wongere wikopesha. Oya, irakwishurira ikaguha n'ibizaguhaza, ikaguha n'ibizagukomeza. Hanyuma rero ubwira abantu ngo turanezerewe, nimusohoke dutahe. Naravuze ngo nimba utafashijwe n'ijambo kazi yako, numvaga hari ukuntu mbwiriza, hari ukuntu wowe uneze gukumva ko ibintu byose bikemutse. Bavandimwe muri Kristo Yesu rero, narimo mbabwira ukuntu iyo video yageze kure cyane, kandi ndagusaba wewe numara kumva iki kiganiro usharing iyi video nayigere kure cyane. Imana nuko so abantu rero bagiye banandikira William uri muragwanya amaturo, William uri muragwanya amaturo, William uri muragwanya amaturo, Muyoboke uri muragwanya amaturo. Nari nanezerewe. Hari abashuti banjye baba muri Amerika, hari abashuti banjye baba muri Canada, hari abashuti banjye baba muri Australia, hari abari muri Congo. Negiraga gutya nicaye nkabona barakohereje ngo reba wagwanije amaturo, wagwanije amahame y'Imana, wagwanije ibyanditswe. Bavandimwe, abantu baba muri Methodiste bajya bavuga ngo bayoborwa na gahunda ngo ariko iyo Umwuka Wera yaje. Ndi umuntu uzi agaciro k'amafaranga yo mu ikanisa, ntabwo nagwanije amaturo, ariko Umwuka Wera yari yaje aravuga ngo uyu munsi ntabwo dutura, muhaguruke dutahe. Icantangaje, abantu banze guhaguruka completema, abantu banze guhaguruka baranga. Yemwe muhaguruke. Abantu bamaze kwakira spiriti nimba ari y'idini, baba baje mu materaniro bazi ngo harava wiki, haje wiki. Abakristo bose twamaze kuba abanyedini. Iyo tuvuga abanyedini ni abantu bayoborwa n'ibintu byanditse. Haratangira adoration, louange, turamye duhimbaze, biraza kuvaho, hajeho
inyimbo ya mabudu muri Kongo niyo twagiraga, haravaho ibyo hajeho ijambo ry'ibanze, biveho duture, biveho. Rimwe na rimwe turaba Pentecote, turaba Nyamwuka. Iyo umwuka yamanutse twumva ico umwuka abwira amatorero, yego bitakuyeho doctrine, ariko sometimes rimwe na rimwe umwuka wera nawo ni umufatanyabikorwa wa churches. Iyo amanutse dukora ico, iyo amanutse dukora ico. Hari igihe twararamo, hari ababa bavuga ati saa sita top turataha, iyo zigeze umutima utangira guhagarara. So ni ikintu kubera ko abakristo narababwiye muhaguruke dutahe. Dutahe gute tudatura? Bumva ntiwataha. Niyo mpamvu nababwiye ati turashize muri kwanga guhaguruka ngo dutahe. Umwuka wera yamanutse, ibitangaza byabaye. So abapantekote, abanyamwuka, rimwe na rimwe tuza dutegereza umwuka w'Imana. Rimwe na rimwe tuza dutegereza umwuka w'Imana, dutegereze umwuka w'Imana akora. So nukuri ntibari biteguye guhaguruka, ntibari babyiteze ntibari babyiteze. So bari bameze nka ca kimugabo cicaraga kw'irembo gisabiriza. Petero arakibwira ngo haguruka. Muri mind yacu cari citeze kwakira amafaranga, ariko nticari citeze guhaguruka. So n'abarokore ava imuhira yamaze gusetinga ibiri bubi, ntazi ko yahura n'igitangaza kindi c'Imana. Ngayo nguko bavandimwe, turabakunda rero. Ku cyumweru noneho muzaze tuzatura basi. Cyangwa mwuka wera nabwo ashobora kuvuga ati niduture. Ushobora kuzongera kubona ka video, biterwa n'ingene mwuka wera arimo agenda. So turabanyamwuka, dukwiriye kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Nabonye abantu benshi bagasharinga, abandi bagahuza baba bari guseka, ariko nta kintu gisekeje cyane. Oya, nta kintu gisekeje na kimwe cyari kintu. Ibyabaye byose byari byejejwe n'umwuka w'Imana. So n'amafaranga twari tuyakeneye kubera ko twavaga Gisenyi tugaruka i Kigali, twari kubabwira ati muduhe amafaranga dutege. N'ikintu gitangaje nta n'itike nari mfite, usibye ko twageze muri gare y'Gisenyi, umuntu akampamagara akamwohereza tike. N'iriya video twari turayisha. So Mungu ana njia nyingi za kufanya ishara. Usitegemee kwa njia moja. Baba ana njia nyingi za kukubariki. Imana ifite inzira nyinshi zo kuguha umugisha. Jya wumvira umwuka, ugwiza urukundo. Iyi ndirimbo sinzi niba mujya muyumva, ikivuga ngo jya wumvira umwuka, ugwiza urukundo. Jya wumva umwuka. Yego, tegura gahunda zawe mu bwenge bwawe, ariko jya usiga space y'umwuka. Jya usiga uruhare rw'umwuka. Jya usiga umwanya w'umwuka. Niyo ndimo negura ibibwiriza, ndategura nka muyoboke. Kandi abantu banzi ko nzi gutegura. Okay, ntabwo ndi kwihimbaza, ariko ndagerageza gutegura, ariko njya sigamo space y'umwuka. Jya mbwira umwuka ngo data, size space yawe. Iyi ni ijyanjye. Hari n'ahantu njya ngera mu icace, naraye nsengera ijambo, nateguye agenda yuzuye. Ndi mu bahungu bajya bategura, ariko iyo ngiye kubwiriza biragoye kubona natwaye agenda. Nyisiga imuhira, kabwira Imana ngo nateguye, nabibrotse biri hano mu mutwe, ariko size espace, size umwanya wawe muri nge
nubona ko ibi nateguye bidakwiriye mana ubikansaringa. Hari naho byagera muri church bamagurukije kubwiriza nkumva haje story yindi idahuye na yindi naraye. So barokore bene data, siga space y'umwuka wera, emerera umwuka wera. Uyu munsi ni duto. Hari umuntu wanditse okay, reka abantu bose banditse comment ziri negative, abadututse muri comment, ababyitse iby'imperuka, ababyise uko bashaka, buri muntu wese areactinga ukwari n'ibimurimo. Abareactinze neza, buri muntu wese areactinga ukwari n'ibimurimo. So uko niko byagenze. I love you so much. Ndabakunda cyane. Turi abanyamwuka, tuyoboye ministry y'umwuka. Umwuka wera afite uruhare runini mu kutuyobora kugira ngo twumve icyo umwuka abwira amatorero. Imana ibambere umugisha. I love you. Nongere nkwibutse Favor irakinguye imiryango ngo joining aho waba uri hose, ntabwo turi church. Imana ikomere umugisha. Shalom, shalom.